Hello gagayam, kumusta kayo manan? Sapay ko mata nakaradkat kayo akanayon. At manipod ka ni Kabsat Perling sa napod na nagan tintay drama nga makablaawa mampay da Edna Failano dita Hawaii from Claveria, Cagayan. Sheila May Lazaro dita Pinto Alfonso Lista kan dagiti dadakkel na kan Benitez family. Kastimanti ko na ni Kabsat Perling. Dear manang biyanang, nabayagan na baluak ngam idi bimaketak nakalagipak ket nakiasawak manen iti padak met labalo. Nakatumpo nga kiti nasingpet ken nagaget nga asawa. Ket gapoy ti dayta immabusoak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Uray saan kayo kuman ang mga asawa, tatang? Apay ngay alap nanak ang mga asawa kat ubiingak pa'y mat anak kaw. 65 ko laeng. Ay, ayos lang kumamit kanyak no mga asawa kayo manen. Ngampilin niyo kumamit ti asawaan niyo Apay, di mo kayat ni nanam apirleng apara kanyak anak kaw. Jak kursonada ti style na. Naarjod bakit. Di kolor amin apasit ti bagina. Di kolor ti buok na. Di kolor ti kuko na. Pati kurimat-mat na nakat atidug tapi nasilpon na. Isulat nakita ka bakit akas jay. Sumat itan ti kasta anak kaw. Bakit man kan ubeng? Ada karbengan na agpapintas. Ganada na kay baga kanyak tatang. Sadot ka no at talaga ni Nana Perling. Saan nga amin ang may danon kan ka kat agpaysaw anak kaw? Amumatan na kiti tao. No adda apal da, tila ibagbagada pamadakas da iti tao nga apalan da. Saan lamay may sa tinangibaga kanyak? Aduda. Basta ay ayatek ni Perling. Uray anyapay na kitang ibagbagada kontra kenkwana. Ngam, amangan numarigatan kay to tatang. Anya ko matipakarigatak ngay. Mayat kit di at katulong ki balay. At dantun para dalaos kan para luto ki balay. Tanus mang petak ngagpasada. At dan makan asang petak. At dantun para lutaw anak kau. Grabe mo't nakita at tao. Nalaing dangag patakas. Ala, baybay amon nakita at tao Perling. Di ka madanagan. Taurayan niya ti dandanon da kanyak. Sa anak to ang maupay. Ay ayatin kalata. Awan ti agbaliw kanyak. Agyaman na kardo. Naggasatak at talaga tasyak tinayat mo. Sigurado ang naragsakak to iti danam. Wen taamin na panagayat, ipaay kukin ka. Di kanto pagsangito na pulos. Agyamanak, kud kasano, agkasarta ka diin kardo. Wen ikasar ka, uray simple la kasar. Gumatangak iti baboy ang maparte intun kasarta. Umdas mat siguro ta lima ababoy anya. Anya, ay nagadun ngay. Kan may isa, apay adda paggatang mo ay At dadya urnong ko akwartak. Angam kurang. Iso nga ilakok dyan nuwang ka ta inayon ko apaggatang iti baboy. Saan da nga minunay kayat ti karnit nuwang ditaw. Ay na, jay nuang munti partyem. Tapno saan amaksayan ti urnong mo. Anya? Kan saan tan nga agawis iti adu a tao. Dagiti lapada ta senior citizen ti awisen ta. Tabas sitlat kanun dagiti senior citizen. Anya? Sayang ti adu asagana. Gastos la dayta. Idulin takit din no adda masobra. Ngala sikat ti makaamaw Perling. Apay, sigurado kayo ang makatulong kayon to iti agbalin nga asawa yun, nanang? No siya, uray saan kayon ang makiasawa? Takababain lang, Agsao ka man akon si Kareya. Pangaasim tadi ka agbalin akon trabida. Maumuma akon dito'y balay. Iso apumanaw akon. Ha? Sumanao ka akabalay. Iso apumanaw ak man laangan. Makiasawa akon. Kasano? Kat di kay mga... Wen! Sa dutak no sa dutak. Awan may tultulong ko. Awan amok at trabaho dito'y balay.
Sana bale, tagtalaw akong dito'y balay. Awanan ti problema, Maria. Kat bayam ano kayat naman ang tiya makiasawa manang. Uray lapdan ta no talaga kayat na awan maaramidan ta. Ay, wan nga ron. Uray ko maano agbalbali wan. Kababain iti agbalin nga asawa na no saan nga agbaliw ni nanang. Sapay na singpet sa kano genobyo na. Kaasi mo't ti agbalin nga asawa na ano bilang laeng. Unay mo't nga minan ni nanang. Manipod ubing ta kas giant ti ugali na. Inan under na ididay di tatang. Saan nga agtrabaho apulos iti unag ti balay. Wan nga ron. Kanti madi at dapay biso na. May maglakid din Taday di tatang ti imalaan ta iti ugali manang. Cardo, man ti charger ko tanay, malublubatan to'y cellphone ko. Adamat dito ti charger mo. Masadutak nga rod ato makder, nakaidaak dito'y sofa. Darasam Mabit lang nga raw, perleng. Darasam tamangan no ag-off to'y cellphone ko. Oh, adto yain bakay. Pakisaksak mo mutin, alakay, tanay jak magaw at ti saksakan. Nala, yag mo nga ron ta cellphone mo, perleng. Dasaya at mo, tanasapa ka asimang Cardo. Gimatang ka iti karnit baka. Wain, perleng bakay. Sige, lutom nga rodon, tamabisina kon. Sige, ayaban nakto no nakaluto kan ta ituloy ko abuyaan tay buybuyaak iti cellphone ko. Sige, perleng. Darasam tagluto, tamakasidsidaak at talaga iti karnit baka. Kaimasam tagluto, Ni, tatang, da kayo mataglablaba. Ayan ni nanang ko, ayan. Nakaturog pa, Ria, balasang ko. Napuyatan nga main. Anya? Anya't nakapuyatan na. Cellphone? Gagangay na, taday talat libangan nan. Ay, una yan ni nanang. Di la mabain iti aramiden na. Agasam dayta. Agpasada kayo. Gamda kayo pala ti agtrabaho dito'y balayo. Da kayo ti aglaba. Agluto. Kan aminan. Anyalat kukuin ni nanangan ngay tatang. Sige, siyak ditan tatang. Sublatan kayon nga aglaba. Ay, nasana yun, Ria. Siya kaon. Masitla na ito, uy. Siya kun tatang. Siyak pa'y kati mabainan. Gapoy ti aramidan ti inak. Ala, sublatan kayon tatang. Day, adda kamot gayam, Rhea. Wan tay mayak naglaba. Tapatudunan nyo mat ti asawa yung aglaba. Kat mabambanog lang arudan nga agtrab-trabaho. Di kay lamabain iti kastang aramidan nyo. Anyalat makuna ti anak na kada kayo ngay. Ay nasingput ya asawak. Saan apulos nga grek-reklamo da ijay. Ngam di yung mat abuswan ti kinasingput na Agabuso kayo mat. Man-manon ti kasken ni tatang Cardo nga asawa. Iso adiyo abuswan. Ay ayatin nakunay ni Cardo. Amin nga ibagak. Amin kankwana. Iso apatsyak, adin tumauma kanyak ti may kadwa nga amayaw, anak ko. Apa nala daw ka itasimmang Cardo. At nangamin nangarkilay tilugan. Iso nga intulod ko pa ida, bakit? Siguradom laang ajay lugan ti inarkilada. Saan asika? Anyakan sa. Amumay tas ka lang ti babae ti biyag ka o perlaing. Anyat amok ngay no adda palimod mo. Ay na bakit? Si kalaeng ti ay-ayatag. Kan may sa lakaya kaon agbabayak pa ilaang. Ay na, ado ti lalakay a babaero. Kano ado ti amamok akasta. No kaano alim makayda. Isumot ti panagbabae da. Kat anyat insangpet mo amakan wan no masida. Tay paboritom apasayan Nasayaat. Madamdaman ton alutwom. Tamasahin nakman pa'y. Ay, nagsakit ti bukot kentel-tel ko. Itay pa'y lang urayan ka. Ngam nagladaw ka matasimbang pa'y. Pasensya kan, perlaing.
Mabitla nga raw tagpulisak sa kan tumasakyan bakay. Ay na, madamdaman nga agpulis ka. Masahin nakpay, tanasakit una yun, tibukot ko. Anyamutin, nagapgad mo't tinamay amon iti masida, Kardo. Ha? Kastaya, saan mati ko nakabakay? Saan mo't nga? Nagapgad nga road. Ingagaram sa mo't tapno sa anak ang makasida. Nay, saan mat Ha, idoblem nga iluto. Nagapgad. Nayunam iti danum na. Ayaban nak numabalinan. Makapaawan ganas mati kastoy. Kumusta mat nga tanti panagdanadana ng kantatang Kardo manang? Kasye nagasat ti inatakin ni Tatang Kardo, tanasingpot kan nagagat. Uray agil iladlat kukuin di inata, saan na nga ungungtan. Anya? Nasingpot nga minunay, iso nga agruam ni nanang. Isulat sarsarita ang dagiti kaaruba da ijay. Pasaray bugkawan na pa'y kanon ni Tatang Kardo. Anya? Ay, kababain nga rod ano kasta? Dilagbain ni nanang. Awan lang nga rod aramiden nan. Ta ultimo aglabakan agluto. Ipatudun na amin iti asawa na. Ngamkas jay pa iti aramid na. Anyan? No apay ngamin nakas di ni nanang. Naturay launay ngamin. Malagip ko iti ubing tapay. Uray di tapay kabaalan ti aglaba. Pilitin na ta nga uray manulat tawon ta iti. Wen nga rod saan tapay nga agis eskwela iti. Maasyan mo't day di Tatang kadata. Iso at tulungan na tang aglaba iti. Nasingpot mo't lang amin ay di tatang. Iso nga anderin ni nanang. Ala, sapay ko mata makapanunot to ni nanang. Uray kas di ti ugali na. Inatalat ta day jay ben. Saan tarumbang aguraan. Wan matkat di amanang. Tsak matkat di gurkuraan. Madilaw ko lang ti madi nga ugali na no daduma. Ni, adakay pa'y mo diti balay yu Tatang. Di ka nagpasada ita? Madamdama anak kaw tagluto akpay. Ken lepasik pay jay lablabaak. Ni, apay, di asawa yu ngay. Apay asaan nga iso ti paglabaan kan paglutuan yo? Maululaw isa bayak nga ginana. Anya? Ay, manipod samot nagasawa kayo ka di nakapay inlutuan kan inlabaan Tatang. Ha? Di saan mat Isa o taglot-lotaw ka naglablaba. Italaang asaan ta maululaw kat nga raw. Nakaluto kan, Kardo. Mabisina ko. Perling bakit? Adanin na nait nga anak kaw. Di mawas. Ay, nakaluto kan, lakay. Ay, nan, ituloy ko ti agluto no saan ka pa'y analpas. Ala, siya kun bakit? Takunam amaululaw ka. Saan? Ay, uwan nga rod. Ngam ikarigatak para kan kalakay. Ay, adda ka mag-ayam na net balasang ko. Naimbag man, tadim mawas ka dito'y balay. Ay, Kasasauna ka tainam anak kaw. Sung batang mat wen nana. Mangan ka dito'y balasang ko. Ay saan? Pumanawak mo lang. Sige, mapanakon. Ne, Tatang. Kitaan nyo ti salon at yu Di yu abuswan ti bagiyo. Aginanakay mat. Saan na puro trabaho. Sige, mapanakon. Huwag anak kaw. Naglastog mo't nga agsasauday kaya nga anak mon. Pangpangagan naksamot. Saan? Si kakit di mo. Jak kurso na dati style day kaya nga anak mo. Kasla pagparangan na si kaamin tagtrabaho. Nga awan ar-aramidag. A senyorita ak dito abalay. Tutupaksan day kaya nga anak mo. Malabay bay amaw. Gagangay iti anak Concern iti amana. No pagpilyan ka, Kardo. Asino kada kami iti anak mo, ti pilyam. Kat si ka siyempre, ta si kakat nga ron di asawak. Rumbang lang, tanusaan. Panawan ka adagusan. No panawan ka, agsangit ka? Uwin Ay ayatin ka unay perleng. Amom reta, no panawan nak. Nasaysaya at la tumanga dakaw no ti barsa nga.
Mare Perling, intayo ag nightlife. Ha? Agpaiso. Kaano mare? Inton rabiin na. Kadwata dagiti friends ko. Ay sige man. Tamaburyungak nga agigan dito'y balay. Ngampalubusan na kangata di asawam. Wen, apikit din asaan. Palubusan nak dayjay. Awan ti saan kin nila kay kumare. Wen amin. Sa bagay mo't kit di. Nasingpe ngamin nila kay mo Perling. Ay wen iso nga rod akinayat ko. Ta sobra ti kinasingpet na. Uray bugbog kawak. Nasingpet lata kanyak. Natulnog kanyak dayjay mare. Nabartek ka mat Perling. Kaat agreklamo ka. Di mo kayat ngagparte ka. Ha? Labaran nak man. Ket di lakay. Ha? Labaran nak tapno mausawa na. Darasama. Wan, mabit lang Perling. Perling, sumurot ka kada kamay. Intay makipalot. Ijay. Ije ka bang ibang abarangay. Agbalon kay ti kwartam. Awan mo't manok ko. Ay, awang problema. Basta da kwartam. Sige nga road. Urayan dak. Tainak agdawat iti kwartakin nila kay ko. Ala nga rod, darasem. Tanumalpas tayo ijay. Agdiritso tayong agdisco. Nay, ada ka mat dito'y paradaan Perling. Ayan tinapasadaam. Ha? Apay bakay Kasapulak ti kwarta. Iso nga umay ko alaan. pangusaram iti kwarta bakay. Adda na patig agatangek. Ala, yawat munta na pasadaam tani, agdardarasak. Papanam ka di manay. Adda mapan ko gatangan agamit ijay balay. Darasam tani, amangan no agseran ti paggatanga. Kurang ko tininom ko. Agawid tayon tarabein, Perleng. Ang mga nururayan na kanya sawam. Naimbaglakan niyak na sa anak nga agawid ita. Awan problema iti asawak. Tanasingpot na ijay. Man nakaawat. Manipod nagdan na kami. Jakpay naputan ngayon tanak. Ay ayatanak na ijay. Itad na amin nakasapulak. Oray marabi anak nga agawid. Di na kong tanday jay. Labaran nakpaikit di nakasingsing pod nga raw. Iswasyat kit di. Tatang, di yung man panuynuyan ti madi nga aramid di asawa yo. Awan lang nga rod aramidan na, nagbisyo pay laang. Bakbakitanan ngam kanayon amarabyan. Kanayon nga agpuyat. Kasanon nagsakit. Di da kayo mo lang ti mapasubo amang ipaagas kan kuana. Pagpalpalabasan na lay ti oras day jay anak ko. Bisyo na day jayan. Kandamag ko amakipalpalot kanupay. Nagkunamay. Awan met manok na. Kasano ko maamakipalaw. Kadagiti kakadwa na ha. Ado ti tarakanda. Kitaan nyo atanay ang mga nuibusan na ti kwartayo iti bisyo na. Bagbagaan nyo di asawa yo, tatang. Parbangon ay. Apay nga itakalangas sumangpat Perling. Oray tawan mo't dakas nga aramida, Cardo. Nan pastrakan na kiititag punlusak. Rumwarak mo't laeng. Papanaman ay. Adda outing mi kadagiti kukumare. Anya, kanayon la akastan. Jak amano sa dino ti papanam. No talaga mo't lang ay ayaten nak, maawatan nak. Kan baybay anak man iti kayat ko nga arabidan. Laglagi pam, nagkari ka iti kanyak. Ano aklunan ka? Di naktupaldaangan. Itad mo amin na pagragsaka, Cardo. Iso abaybay anak, tapno awan ti rumso arire iti nagbaetan ta, Cardo. Ala, mangan kayo laang. Ado tinaluto, tatang. Pasensya ka na nakaw. Mabisinak ngamin una yan.
Agsaraaw ti tiyan kaw. Apay, awan man nandiya asawa yon. Napan man nagbulak-bulan. Wan nga ron anak kaw. Kunak nga agluto ngam awan mo't gayam magasmain. Anya, inal daw agpasada kayo awang bagasyo. Tiamok akat kimatang ni nanang mo. Saan mo't gayam? Pati masida, awan. Ultimo asukar kan kape, awan. Ay, daytan ti ibagbagak kada kayo. Kunak mangamin adiyo ikan iti kwarta tapag bisyo na laang. Apaan nakmat nga raw no jak ikan. Kumabil pa'y. Bugkawan nak. Kababain ka na iti karuba. Iso nga itad kulatan no ko ah. Ala, mangangkay nga rodan. Kaasi kay mo, tatang. Adda akon dito'y sango tiri daw ti balay mi. Tuktuo ka kon. Akuray ka. Nakapadlak mo. Anya dagito'y nagdadakkel abag kan karton dito'y ayan tiri daw. Ne, kawas ko mo dagito'y. Apay nga da dito'y dagito'y. Ay nagloko day di akarton. Iso nga tatinangirwar ka dagito. Nanet, adda ni tatang mo dito'y balayaw. Apay, anyat masapulyo ka ni tatang nana. Ay kwa, impadlak na nga mintiri daw ti balay mi. Kat nairwar dagiti kawas ko. Apay, di yung maawatan ti kasdya nga inaramid ti amak, nana. Ha? Kaya tasawan day ta, papanawan na kayon. Pumanaw kayon iji balay na. Tadinan kaya ti kaadayo jay. Ha? Pangaasim, anta kasaritak ni tatang mo balasang ko. Pangaasim. Padasot nga ayaban no kayat na ti makisarita kada kayo. Ngam no di na kayat, di yung mabali na pilitan. Uwan balasang ko. Lukatam jay balay ta ata agawid tan. Apay nga inruar mo dagiti kawas ko. Suray, perleng. Ngamanjakaw. Jak kayatan ti maan-andar. Ha? Ay agbalbaliw akon karto. Promise, di kan anderan. Basta manjakaw. Di nakpilitan. Tatalaga manjakaw. Aglalaki akman no di ka sumurot kanya. Aramidam ti kayat mau. Oray pagtutuunam dagita lalaki miti biyag mau. Makamu ka. Mayat kit day tasublatan damot ti stress ko ken ka. Ha? Agul uli makaklaang perleng. Ngam iti ununeg kaw. Mapunpunwa na kaon. Jakon kayat akaden na tinagar nga asawa. Nabannog akaon. Iso pumanaw ka. Tulungan dakman ang mga yayo kin itatang yo anak ko. Di nakmut kayatan. Di yu ipilit ti bagiyo no talaga adi na kayon kayat nanang. Awatin nyo at tigasat yu. Tanatangken mo't ngamin ti ulo yu. Anak ko. Agnaid kayo manin dito'y balay. Ngam pumanaw kami mutan. Lumasin kamin iti pagnaidan nanang. Addan basit abalay mi nga impatakder nila kay ko. Iso nga agmay-may sa kayon dito'y balay. Tiamok ni Cardon ti kasisingputan nga asawa dito'y lubong nga ura niya tararamidak kat maawatan naktulata ngam nagbiduta. Jak impagarop nga iti ununag na makaungungot mat gaya man kanya. Iso nga di napunwan sininaan nakon. Naminadon a pinadas ko ngay ayo ngam talaga adi nakon kayat. Inawat ko nga rod tigasat ko katitag may sakon diti balay ko kat inijakon dagiti bisyok tabakot akon. Nakapsut akon. Alakastan, tigayam mo, perling. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos parity script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Salamat kada kayo amin, niya po Diyos, timang tarabay kan mang bendisyon, ititong galmaysa.